Ka dumedisa ba gaetso mo leina le le molemo, leina le le maatla la morana wa rona Yesu Kriste. It's another beautiful day. It's another beautiful day. It's a beautiful Monday. Ba gaetso ke batla go bua ka bokutshwane hela gompieno ga ke ata go le thodisa ga ke ata go le thodisa ga ke batla go bua ka bokutshwane. Le dintlha tse ke di buang ke gore ba ile gore ba itse borre ba ba latelang ba ba itseng raetso Slamba Tsogwane la ba itse re raetso Mphobalopi. Manna ba babedi bao ke eletsa go kopana le bone ka la boraro bekie raetso Slamba Tsogwane le re Balopi. Ke kopa go kopana le bone le nkisetsa molaetsa go bona gore ke kopa go kopana le bone ka la boraro. Re kopana ka nako ya 9 mo mosong, ke ba le nako ya 9 mo mosong. Re kopana kwa Avani, ga re duele Avani re ja mo mading a le a COVID a rileng ha ba tshwere parlamente, rona ba re diretse lockdown. Ba bo ba belaelwa gore corona ka tswe ba atumetse a bo ga go duelwa matshebe ko Avani. Re ja hela mo mading ao ba Avani ba re ba akanyetse lehelo la bokopano ha ke ta kopana le re Slamba Tsogwane le re Balopi. Re Slamba Tsogwane ke modulasetilo wa party e teletseng pele lehatsi le keleng citizen mo go lone. O eteletse party e teletseng lehatsi le keleng citizen mo go lone. Re Balopi ke general secretary wa party eo. Ke kopa go kopana le manna ba babedi ba ba tshwereng maemo a matona a party eo ka metseng lehatsi le keleng citizen mo go one. Gormente ga a tlhoke go duela ka gore re sale re ntsheditse madi ko pele last year ka April. Avani duele le tsururi diano ra go kopana kwa Avani re dirisa madi a ngwaga o hitileng. Ke kopane le re Slamba Tsogwane le re Balopi. It is very important for them to come for this meeting. That's the Wednesday meeting. And then we will have the Friday meeting. Friday meeting, yo e leng gorone o tla tsena ka nako ya boroba bongwe kwa Avani. Me re Balopi le re Tsogwane ba go tlhopha bagolo ba party ya bone. Bagolo go na le borre Kidikilwe, go na le borre Kwala Gobe, go na le bagolo borre Magang. Bagolo ba party ye e eteletseng pele lehatsi le keleng citizen mo go lone. Ra go kopana kwa Avani go dueleletswe ko pele. Ra go kopana kwa Avani setse e dueleletswe ko pele. Yaanong ra go kopana kwa Avani le bagolo ba mokwaledi mogolo wa party ye. O tla banga a ba thopa ba thopile a ba biditse a bo ba kopa gore tla le kopaneng le moruti Tiego ka la botlhano. Ba ska ba ho sana ko e ka gore ga ke batla go tswella ke ntse ke tsamaya ke boella wa ko pele. Ha makopana a mabedi a wela on Monday ye ke a lona no mark your diaries on Monday 20th. I'll make a big announcement. E tla diragalang go no ho
mme tla be ya mana le malatsi a le mararo a ko pele, malatsi a leng di 27, di 28 le di 29 tsa kgwedi ya September. Malatsi a very critical, malatsi a mararo a. Ha Rabalopi a sa kgona go hitisetsa molaetsa ko bagolong, ke tla kopa re o bonye, you are my sister, re o bonye ko ofisi kgolo ya party e eteletseng pele lehatshe, gore re o bonye tshwara bagolo o a kope gore bokopano bo beetswe letsatsi ka la botlhano ka 9 kwa van. Kitsiso ya tona e tla tswa ka Mantaga go le di 20, kitsiso ya tona e tla tswa no, mme kitsiso e tla be e lebile ko go di 27 le di 28 le di 29 tsa September. Go gongwe go tona le gore ke tshube, go tona le go tshuba mo go tla diragalang, go tshuba go tla direga. Yaanong ke batla gore le nthetseng sentle, a gona ope wa lona yo leng gore o tsena mo dikganyeng tse, ke le boleletse gore tse dikgang tse ke di dira ke le one ke le one. Go tona le go tshuba mo go tla diragalang, mme go dirwa ke nna, ke tla tshuba ko pele. Go tshuba gona go tona teng, mme gore go tshuba mo go se ka ga nna teng go bata gore go bo go nnile le bokopano jwa la boraro ka 9 kwa van, go bo go na le bokopano jwa la botlhano ka 9 ya go leswela. Mme ke tlhoka go kopana le batho ba, ha e le gore ba rata lehatshe jaaka ba bua gore ba le rata, re to kopana, re to go bua. Ga o ka bona bokopano ba la boraro bo sanna, ba la botlhano bo sanna, makopano ka bohelo ke a kopa re puso ya batho ka batho, ga go te batho ka batho, ga go te re kokwane mongwe mo a bua na le nna ke le nosiana, ga ke bua ke motho. So puso e tshwanetse go tsamaisiwa ke puso ya batho ka batho, e etelwa pele ke batho ba reetsa se batho ba bangwe ba se buang. Ke puso ebile ke puso ya morero. Raga ona o buile a lore puso e ke ya morero, ga ke motho wa go aketsa batho ka gore ga ke ramaka, ga ke rate maka, go tla nna le go tshuba go tle go nna teng. Mme ga go dirwe ke batho, ga go dirwe kope, go dirwa ke nna, go tshuba, go dirwa ke nna, ga ke laletsope. Banana ba domkraga mongwe wa bone na nteletsa a ntha re moruti, nna ke batla go kopana le wena. Ka rata thata ka re o bona batho ba morero ke bone ba e leng gore le Tsile ke la morero. Moruti go batla go kopana le wena ke go utlwa gore wa re kgang ya gago ke eng, kopa go kopana le wena ke go utlwa re kgang ya gago ke eng. Ka bo ke meela nako ke moraga ke re a re kopane ka Mantaga gompieno, Mantaga ka 7:30. Ha ke mo letsa ke le ha ofising ya gagwe, ha na kopile gore ke kopane telele o go sile hela ibile o lebetse. Oh monana wa batho, this is the problem with the people we are dealing with. How about bitsa barare, come let's sit down and talk. They find other ways tsa go leka go dira whatever they think will work, and it's not working because their house is on fire. It's not working. Miritolwa itsugile, the battle lines have been drawn. We will fight to the bitter end.
Mikar, before we get to that point, Kar, Laborar, Chairman, Secretary General, Bapatiere Banetsim Bikarabelo Jogor Bare, Telepe, Avan, 9 o'clock Mamuso, who do a to Ruko Avani last year, April, who do it? Ko Avani, who do it? Labotano, Bahulu, Bapati Tuna, Teletsim Pele la Hatsile. 9 o'clock, Avani, Haragara Batale Lelingwe, Lera Patele San Ruduela, Karona Madi, Maria Tenga, Atokawara, Abatele, Atamele Banana di Tiro, Atoka Samaselo, Aba, Jana Ronana. Mardili Sarses Raduele Sukopil, Aduetri, Quavani. Aduetri Quavani, Waro Hitiling, Makopano Rona, set. Malazia Mabedi, Abu Tokatata, Modichon Sale Hatsile. Abu Tokatata, Malazia Mabedi. Atarabulella Hori, Reakai. The Reverend Dr. Martin Luther King Jr. said, where do we go from here? Where do we go from here? And this question will be answered by the meeting of Wednesday and Friday. Where do we go from here? Thank you very much. God bless you and keep you. In Jesus' mighty name. Amen.